Lembaki hat-trick Karim Benzema kut kelentia ke PSG hak round 16. Kat bakal PSG kedang kemilanti Banyora ya ke final ni Banyora season ya ke Champions League. Henry kadang miusnem kadang jengah. Hakan dijingilek kai ke PSG kelap penyelek kai. Ya barok lain ngut di star player jongka. Lionel Messi, Neymar bat ukalian Mbappe. Henry tang mari syak tep sikul naga jing baklau rang apul ke PSG kala nervous. Hak tak kapor hak kelima Karim Benzema la yo hat-trick. Tang apa kan nyaw minit Karim Benzema la tep ya ke hat-trick. Ka gol ko ban kong la yo ka minit ka ban riu pawai. Gol ko ar hak minit ka ban nyaw ban riu. Pat ka gol ke jing job dai hak minit ka ban nyaw ko pra. Kublai fibro ki perlok perjor ki bajus yang kena ban sengap ki video hak ni ke channel. Haba pai cha ni ke jingle kai hak jing shisha dai ke PSG ke bala tam spa sikul hak lek ke banengkong bat lap nang ba kala tam lupa arkul sa hak di ke jingle kai leng ba ka kul bala tep daw kalian Mbappe hak menit ke bala penriu ke bala penbo da Neymar. Wala da ke PSG ke la tam da arkul agregat ya ke Real Madrid. Henry ke jingle sting jengka hak kelak banengkong. Kum joro ke Real Madrid kaya kunting klem da du jengkermen bat klem da aila ya ke PSG. Mare yo tep sikul ke PSG kelap pen ya ke jing nervous jengka bat ya ke jing telot ke jengka. Ke jing yo tep Karim Benzema de ke jing careless dan de ke jing lasting orang apkol ke PSG. Bala yo ya ke bol bat slam ban pas ka syaki wai ki player Karim Benzema la yo ban pecah ya ke ni ke bol Sha Vini Junior bat Vini Junior ban phai biang Sha Karim Benzema ban thet hi jelang ya ni ke bol. Din baca tep aku gol berengkong hau Karim Benzema ke PSG kala nervous ke klem la show ban telakam ya ke rang alek kai ke Real Madrid. Batang haden kat sa menit Karim Benzema la yo biang ban tep ya ke gol ke ba bat ke gol ke balai ke simpor tang haden menit ban tep ya gol ke jingjob nak bentah ke Real Madrid. Haba pai show chikan ke jingle kai de ke PSG ke baklanya ke position da 90% kat ba ke Real Madrid tak 100%. Haba pai ke shot ke Real Madrid ke yo hado arpoi kat ba ke PSG shipau ya ke shot antar kel ani ke shot hakul ke Real Madrid ke yo nyo la rung lightly kat ba PSG ke yo sao la rung tang kawai. Lamba kini gilai gol na Karim Benzema Real Madrid kalatam dan Laila Arkol agregat ya ke PSG kala yo bandrung sya ke kuarter final kat ba ke PSG kalentia jengka kalakut dang hangkar 16. Kani ke jingjob ke Real Madrid kala ban kering biang ya ukalian Mbappe walada ke PSG ke le kat bala ban khang ya ukalian Mbappe ban penyesok sya ke Real Madrid. Haba pai pat skawai ke jingle kai ha ke Champions League menem step haba deng Man City persya ego Sporting kilakut de ke jingle kai Clemdon batep gol. Henry ke Man City kala yo benrung sa ke quarter final da ke jingjob hadu sana not gol ya ke Sporting hakalek ke Banangkong. Kitim ki balarung sa quarter final kila don menta Southly ke Bayern Munich Liverpool Real Madrid bat Man City. Kat basa Southly ke jingle kai ha ke round 16 kan sedang pat Hagak kan riu terik mentau benai ke Man United kan yang kun persya ya ke Atletico Madrid ke Ajax kan yang kun persya ya ke Benfica. Te perlok pila ban install ya ke Football Rocker ban yopet ya ke jingle kai ha ke Champions League bat ke English Premier League. Hoi dan ki perlok ki baong badai ke fake Henry ngaj bon pi ki beliau ban page lembang kan ka. Dengan ya kendo pat ha ko ke video pilaro ban klik ya ke link ke balabo ha komen ban install ya ka app jang iban ya pule je ki kubor sport bat ki ki kubor haman la ko por tang kini ngene kendo pat ha ko ke video kublai shibona.